Дән юргун тағыста ити чö баатык чөт балгыт жероксон түһэрдэ. Унан да каттан эрер 2 бал. Алтан улга утарсаатита балга көбөр кахайына. Кууханылан қалбарыян бараган чөт балылла бастан. Дей жүгей туаққа конноға хуякка бу иннине Индия бөгөһө Молдаван сакулсаны бет тыңаһаннаах кисиге элбак баалынан сабырыян кайда. Кутталлаах торсаачы бар эбит. Ол мен исаға батта. Нюргун 1-0. Молодец.